my addition mama cover the bar attention TV so you mama PSC na natili la bed me kunya kese wa attention TV so and chia kwa ni mu den amede chia Prophet Eric Akwasi entry oda God's Revelation Ministry ano fe daddy nyame onye okese daddy obi oda jumedi anu pa chese ohwe yesu yan kasa daddy nyame ehira ese wonso wabo kwan ama ye ne yesu ye nam wanam so kakra nyame onye okese onye ofra domu enko adum ene de na etwegu ene de Rev Obofour we hyiankasa enso obo akasa abom yankasa peten wo so enso we dia ye de bram abro nankasa Rev Obofour abrantie bia baba de se Rev Obofour ankasa we di we hyia ye nyina ye hyia we di wa be hyia ne yesen no me na membo obi buwa e na menyo mienko na mienko tie embra obi say what is happening and some mebrebe na ekoso na ba me ba ye no me se Obofour we die eye enkrato na me de ma me hu ni say ye man tokwa na wo ko so pese me ma na wo ko ntokwa oba bo papa wo su bempadin onto so bo papa ni die no me mfiu me hu ni say wo ye jimifo asampa na me ka che mu no mu fa sa video nkomo Obofour na mu ka che se me say wo si wo ye bema wo hwe tua ne nan tema the next video no on papa wo su bempadin na afi ye starting to kwa no papa no do amedono no ene papa no da wo do me no enye Facebook na ma betena abeka ho ana ma moto amochocho nkwase caption no me papa wo su bempa wonya ahwe ma mi o eye odo na me do ma no me wo ma no ma ye tua moka no papa wo su bempa won tua blogger bi aka o as far as I know because me won tua me kada etin me sure say the same way na won tua blogger bi anso so kada but mo betena sena mo kasa ana sofo no sofo bloggers ana sofo bloggers sofo me nya sofo blogger o ensan fun na mempe iti Obofour I am a man talking to you as a man and man. Don't be coward, be a man. Oh, what wabon number 1 Obofour wabon. And then I maybe better go video as I say, speak chi because your English is not good. I want to block me, and I'm a bad life man. So I didn't know block me because me ni asem. It will block me. I have the right to ask you why I will block me. Obofour block me for no reason. O block me. And until Rev Obofour, so why Obofour me coming from Rev because who your suffer. We Jimmy, what I say. Who me who say we Jimmy. Who your suffer. But the thing they say, me nim dia suffer penny dia yawa. When you abre won ho a wo kasa sa. He audio ya mo de beto abontin. Enye na audio e titi audio. Sa andi audio ya be da abontin a enkofo keka te se de papa audio ababo eye titi audio. Enye na audio. Into Obofour. So me only bloggers want to kwa you can find them. Me emfa me ho. But enemy there will say wonya wo ba. Na se wo ye bema. Et se me kinsti be pra. The next video abaye no bo papa wo su bempadin. Eno pena me be ka kire Obofour. Eno pena be ka kire we ne. O next video abaye no bo papa wo su bempa bonidin. Bonidin o next video abaye. Eno ana me ka kire. So when to me am papa din dia. Ene wo ye oba. Ye be jawa mama no na ne ma na ko. Se de wo ne ma na ekuna. So when we make sure no because yan kun kwase antokwa wo an yan kun ma antokwa it is a way be ma na se wo so papa wo su bempa na pese wo didi na tema wo se wo ye o video wi no sa ba ye video bi be ka se wo be ye video ni nyina no and come so the small man crowd na be kan a man crowd be ka se Obofour ye video nyina wa ma obi adin etinki yan fa ne sa ye betumi be ye video ni bi adi Obofour atemet me metumi ato ho firi so akosi form me mo udin. But me insuro nti na me bo odi no. Me insuro wo, unim se me insuro.
ana wo mi share face to face amabu mesa aboa ka ho you know say me mabu nine as a jot no mebu boom you know me it will mean slow ana me chewa mabu because the fact say wo to be to me ho kwan ko police station say wo ko report to me say me ni appear audio eni tu ko report to me chewa mabu ane de fa say otum say me chewa mabu ebia me nhia wo eti maye di na me nkasa ya eno nche say me chewa me mo eti mumwa na mugu Facebook na mo twetwa kwase caption say obi ndo papa owusu bempa nya kwase antoko bia na yebeku say wo papa ne papa na o you will make sure say obenya na sumpie mumu hu papa ne dawo enti na mo so ya mu ye dede no ne se wo hia papa ne da ane wo hu nipa a wo ya anka kwase bia ti abonte ka papa na sema anka mo nkosososo shana say bloggers ntoko amokofa bre papa no se papa so de obi be kokota anka ye papa na ye na ade o but won say bloggers be kan wa abonten e ma nam so ma kwasiafo isa kotwe papa kura picture mo sa be di na tamo mo eye me ya pa eye me ya papa wa papa but e dey na metimi aye metimi nya hwe at the end of the day my fan is me papa no no enya na wu mi o my fan is me papa no no the same way obi di me papa atama be ye me ya no obi di papa wo su be mpa atama e be ye me ya ban kwasiafo bi ntino na kame me ka asem wo bi kame mie ma no kra nka bi mwo bi ntina me pese me ka bi because me share papa ne da o etimi ni me hunu me ne na tena se face to face edi nkomo Obofour ba abonten a wo kasa no utie nsama a wo kana ne first video a me hweye nsama na wo ka nyina no utumu se papa wo su be mpanya ne hwe obai o start say papa wo su be mpa ko hye nkom na anye yie papa wo su be mpa ye sei ana papa wo su be mpa eyire a o ware no o de na ko ba bi waje na nimonyam utumu se eye pure jealousy ana Obofour to a wo ye no enya me Kingsley be pra na me di me ba be ma no sa hype no ama ne nkwase 31st na opeso okoye no odi agya nipa akoye o ye nyansafo ana sabi so obi agimi a wo ye ne den a wa ye de wagimi social media ha agimi fo mebre wa na se mu nyina mo o me ade share me sama makwaba de ba attention TV so Rev Obofour we di anu o hye we di we me na me mo bi buwa na me njiwo wo mo a wono manya ni nyina sa na mo se na natili me kan tro na Ghana fo so sa na me kan tro mo na mo mo bi buwa na mo njo abrantie we die we hye o mi tankasa no odin ankasa Rev Obofour me da masesa mo jembre na mo hwe mo attention TV so makra mo da se ne me san ba bebese nsem no aguso amam se eyocha